Kajing tu kana sepang kekemi ke bomlet school bat ukun jangka ubalit school. Don ke wei kabrio ke badon uwe ukun senrang ubalit school bat usyong kelas 10. Une ukun jangka endau la depeka exam kelas 10. Endau la yo eka result. Une ukena ula kemen nama ula pas pa. Une ukena ula marek seying de kajing kemen bantan i ya ke result hala ukpa. Endau ni ukena ula ruhaying. Ula kedop la ukpa bat ula kemen nama ula pas pa ya ke exam. Bat ula pen iya ke result ya la ukpa. Enda ukpa ula pet ya ke result jong u. Usyam ba ukun jong u ula pas pa sisya. Bat ke percentage jong uru ula yo ahadu kendai po persen. Ukpa ru ula kemen bat ula khot ya la ke kemi. Kemi alewan hang ne. Pet uni ukun jong ni ula pas pa. Bat kilek chit ada ukek bat uwe usia rengko. Ban ya bam kemen si yung sisem. Bat ke kemi ru kelamare ada ke jing kemen bakada ong de ya ukpa. Pen ilem ke result jong ukun jong bangan pet. Ukun ula ong yu ukpa. Wa papa. Wat pen ime namar ime imne school te in nang se ban pule. Kumno in itu ya kidak. Kakmi kelas ngusi bat kala lek no asya kamaraset ja namar ba ukun jong ka ui iben ya ka jing mom nang bom stat jong kakmi. Ukpa ula ong. Wa kun. Balai pi ong kumta. Natu ba ime jong pi idang pun ya pi nakpo. Idi kadut wat la imbang bandi dut. Henry idi la kadi namar ba pinyok vitamin bahama pi. Kenang ma pin start enda la kabat enda pilali school. Ukpa ulakan parsi ya ukun. Pitip kun ime jong pi shwa ma pin school ma pi hinyo baje. Ime jong pi laki na dusan baje ban pen set pentiu ban pen biang ya katifin jong pi. Bat ban pen krek ka bam kadi ya pi namar ba imni school te yala de. Limda ka kemi jong pi kam treshi tom na ka banta jong pi pim dala pas pa ya kane ka exam. De ba imni school yala de king isa treshi tom na ka banta jong pi. Pitip kun landa pikir korpor pan medro pio tiak lang bat ke kot. De ime jong pi ba pensim ya ki kot haka kti jong pi ban bono haka mit. De namar ba imni school yala de king isa pensim ya ki kot jong pi. De ime jong pi ba kerju tiak ya pi ba pin ki krek kot dang step perngap. Kenang ba pin pas pa haka jing pule jong pi. De namar ba imni school yala de king isa treshi tom na ka banta jong pi. Bat pim pat jusak kelas watang si sin ru. Pitip kun lada pi pang ma pi. Ime jong pi im jutia ila de. I ap ya pi namar imla ban supet haba pi pang psitom. De ime jong pi ba ap miet ya pi. Ime jong pi ipin sat ki jan ki nep jong pi kenang ma pin nyok ban pong na ki jan ba kuit namar ba imni school de ila de. De i hab ban pen sat ya ki jan jong pi. Pitip na em kun. Ime jong pi im jutit watang ka jan kersa siliang ila de. Namar ba imni school de ila de. Tit le ayu, tang bala le school ukun la biang, nai tit ay la de. Ukun ulayam bat ula sengap jar. Ukpa ula ong biang. De ime jong pi iba treshi tom pi sa pas paha hakane ke exam jong pi. Om kumbali school ma pi, henry long kumbali school ime jong pi. Ong ukpa yala ukun. Ukun jong ki ulayam ketang, namar ka jingkan to met jong u yala ka kemi bakam nang kam start. Bat ukun ula let ban pan map pi ka kemi bat ula ong. May map yang ngala bakla. May, ha school te ngayok kendai po persen henry na du dang rit pila hikaya nga shwa ban mi na laying. Hadu shispa persen pila ajeng hikaya nga. Ukun ula ong. May map no yang nga numelin syu. Bat ka kemiru kala krok yala ukun hapdang ka jingjau ummat jong u. Bat ka kemi kam soi ya ka jingkan bakla ukun jong ka. Ime te ime. Kum ime ngin syem na Kum ime dan hasla pertay. Ime ba hikaya u abi ka di na du dang rit. Ime iba aja, ime iba pensum pensat, ime iba kenoi tia ajing tia, ime iba tip nikong ladang ipang neng sitom. Ngidei ban burom ya ime ipa namar ki blay ba arjong ya pertai de ime iba ipa. Ada episode tenan, so like, share, subscribe ke channel. Bisa kalian kena kecingin tu kana sa komen.